أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Wonke umphefumulo uyokunambitha ukufa. Wonke umphefumulo uyokunambitha ukufa. Wonke umphefumulo uyokunambitha ukufa. Noma ngigqoka amanikiniki kodwa ngiyazi ukuthi khona ingubo emhlophe engiyoyembatha icolekile ayithungwanga ngiyobe sengiliqedile ibanga lami. Bafowethu, uma umuntu efika emhlabeni uyagqokiswa, noma umuntu esehamba emhlabeni futhi uyagqokiswa. Ngakho ke uma ngabe ufika emhlabeni awukulungiseleli wena ukuthi uyofika emhlabeni, kodwa mawuzohamba emhlabeni kufanele wena ukulungiselele. Ngakho ke bafowethu, siyathanda asithandi, ngelinye ilanga lo mhlaba lo sizowushiya, sizivakashi la kulomhlaba. Ngakho ke asenze sure ukuthi njengoba sivakashile kulomhlaba silandele iseluleko sikababa uAbraham uma ekhuluma namadodana akhe nabazukulu bakhe. What did he say? Inna Allah astafa lakum, Allah unikhethele nina ad-din, inkolo. Inna Allah astafa lakum, ngempela Allah unikhethele nina ini inkolo. Iyiphi leyo nkolo leyo? La tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yenzani sure ukuthi ukufa akufiki ezimpilweni zenu unless ningama muslim, unless ningabazehlisayo, unless ningabazinikelayo, unless ningabazithobayo ngaphansi kwentando ka Allah umdala weinsuku umvelinqangi. Bafowethu, singazenza zonke, singalaleli uma ngabe sitshelwa, njengoba sibhizi silana sinishumayeza sinitshela iqiniso ukuthi umdali ufuna ukuthi simkhonze kanjani. Kulungile, ungangangilaleli, vele ilungelo lakho. Umdali uyasho vele kwiQuran ukuthi singaforce abantu ukuthi babe amamuslim. Awumforce umuntu kodwa uyamtshela, uyambonisa ukuthi yendoda, sisi wami, bhuti wami, mamami, babami, vula ingqondo, le ndlela le oyihambayo iya ekubhuthisweni. Umdali indlela ayifunayo indlela yokuthi sikholelwe ebunyeni bakhe, singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Singazenzeli izithombe ezibaziweyo, singazenzeli imfanekiso yalutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Simkhonze yena yedwa, singakhothameli lutho ngaphandle kwakhe. Izandla zethu siyaziphakamisa, siziphakamisela yena. Amadolo siguqa ngawo, siguqela yena yedwa. Ngezindebe siyamdumisa, sidumisa yena yedwa. Ongakwenzanga lokho angeke size simforce ngenkani. Umdali akavumi ukuthi simforce, kodwa befethu engikwaziyo ukuthi ngelinye ilanga nawe uzodlula la kulomhlaba, uyongikhumbula uma ngabe usufika ethuneni, usuyibona lento le engikutshela yona. Njengoba nihlale ningibuza nje ukuthi wena mbatha lento lezo sikhulumayo usithathapha, wake wavuka na? Cha, angaze ngife ngivuke, kodwa ngilalela izinto esezifundiswa izithunywa zikaMdali, aziphile lobo buhlakani lobo noma lokho kukhalipha, noma azembulele ukuthi zikhona ukubona la thina singakhoni ukubona khona. Nami ngikutshela lokho engikutshelwa yizo ke izithunywa zakhe. Kukuwe ukuthi uyangikholelwa noma awungikholelwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.